米德伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Pakai ni i ci Yes Kristoan mapakatlufah ku urip ita。借着耶稣基督，我们的生命得着丰盛。Sarigaka mapulung平安。Malazai kita milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa ci Yes o atlawang kaku。Ano pakai ni i takwanan ku tamlaw amijumul i o mamapaorip jingra mga ay jingra amijumul masalak pakatama jingra to jirungusay pipakanan saan i Yohani sakamutep at sifang sakasiwa at tusir。耶稣说：“我是门，那从我进来的必然安全。”并且可以进进出出，也会找到草场。约翰福音10章9节。Sarigakaw, yo miraor kita ci Yes Kristoan i, pakatlufahan ningra ku urip ita. Ta ci icer kita pakaluwil tunuh kalan tatiihay lemak, atau o rihatayay o tanatekay ku falutsa ita, pakatalif to kapalasan atau karurayan lemak。当我们亲近主耶稣，他就赐给我们丰盛的生命，使我们有力量胜过世上的邪恶，并且能够安稳踏实地度过生命中的患难和困境。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tabang Yesus, mi arai kami i tisuanan。Unitiputan iso siri kami. Mitena kiso to masa maaanay tatiihay at lemak to sakatsaaw ka kariang ku urip niyam. Ato ilaluma iso iraku katlufahay mikumi to sakatsaaw ka tsangoot ku urip niyam。主耶稣，我们是你看顾的羊，你阻挡了一切邪恶，使我们不被伤害。在你里面有丰盛的恩典，使我们的生命不再缺乏。Pakai ni i dalam anay-angangan numiso mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。